Ba ko afo fulɓe, Diallo ko diine fulɓe, Ka e Bari ko laamu fulɓe. Mama en hanki ko noon ɓe gadorino ɗeɗo jettoɗe tati gadi. Holno gandirta yettode nde soko nde ɗaɗol walla so wona nde ɗaɗol, soko nde ɗaɗol walla so nde wona ɗaɗol. So nde yettama holi yettode mayre. So tawi tan ko pullo fawa hen ɗum woni yettode mayre ko nde yettode ɗaɗol. So tawi wona pullo fawa hen ɗum woni yettode mayre, yettode nde wona ɗaɗol jibininde ko won hen e jettode e ɗaɗol. Mi hokkuma yeru sa wi ba tawata hen ko pullo wiyete ko ba pullo. Sa wi so wiyete ko so pullo. Sa wi bari wiyete ko bari pullo. Sa wi ka wiyete ko ka pullo. Sa wi de wiyete ko de pullo. Sa wi dikko wiyete ko dikko pullo. Sa wi dem wiyete ko dem pullo. Hono no yettodam sa wi ñang a wawa wiide ñang pullo, mbiyata ko ñang baalo firti tan nde immi koye ba. Sa wi si mbiyata ko si baalo firti tan nde immi koye ba. Sa wi kan ko Diallo pawata hen. Waktu mama en nden sa wi Diallo pawata hen ko pullo, on waktu wiyeteno ko Diallo pullo. Kono hande saɗa teski ɗum natti wiyede. Hande wiyete ko Diallo jeeri. Jeeri noon ko neɗɗo wonno, ko firana wune, o yehino ha woni firana wune. Firana wune ɗum tubakoɓe mbiyata pharaon, eɗen mbiya firawna ko nden yimɓeɓe ɓurata famde. Eyyi firawna noon konngol ngol ko ɗum pular firti ko firana wune, ko hen inde e inɗe makko. Firana wune ko hen kanko jeeri o o yehino haw woni firana wune. Sabu ɗum firawna ko lefol wona neɗɗo, ko lefol laamu. Laamiɗo fof woni firawna, laamiɗo fof ne noddire firawna. Firawna fof noon ene jogui inɗe temedere, hen 99 yimɓe ɓe ne gandi. Wotere nde ko kanko tan e jomiraɗo gandi temedere. E oɗon jeeri noon o hisnino fulɓe e ballal jomiraɗo, o renino fulɓe e ballal jomiraɗo. Won hen ne mbiya o wuuri duuɓi 300, ɓe hen ne mbiya o wuuri duuɓi 370. Sabu ɗum waktu nde wodno o ha e joni ɓuuri ujunnaje 14 ujunere hitande. 14 000 ans ɓuuri 14 000 ans.